Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jino luntuan baca saboh hikayat Perang Sabi karangan Tengku Si Pante Kulu. Hikayatnya nakeh untuk peik semangat masyarakat Aceh dan pejuang Aceh untuk melawan penjajahan Belanda. Jino saban-saban dah dengar. Alhamdulillah Khaliqul Asya Bandung perkara penujuan Rabbi aras kurusi surga neraka langit ngondonya dum berangri. Kemudian selaut salam menghaluan ada janjungan pang oleh Nabi. Ada waris Bandung sajan sekalian muhajir ansari. Oleh puja selawan sudah nyoh hadiah hamba fakir. Tolong Tuhan insya Allah lun mengpegah haba Perang Sabi. Haba kitab lun mengkarang suruh jun abang ubah kami lun mendakwah na rembang bahlun karang berang kakri. Lampi adu kebajikan mudah-mudahan pahala Tuhan bi jun paedah segala taulan warih rakan dum berangri genan tolen beri krih medolang badai lun pulang krong meriti badai tampuk pucuk kerawang badai kenarang intan mepudi. Tetapi yang naja subhan lon semuran gohlam mekri betat menan pilon surat keibarat dumna akhi jika lekarut dengan salah Ba'nu marah hamba fakir lun suranya li wajhillah karena Allah kon berangkri. Wahai tungku ade abang bele rintang jak Perang Sabi beda kira ke ule balang kaji pasang lejen pari. Wahai tengku donya ka age agama tale sawa padoli Bandung ulama naritale ke Perang kafe han padoli. Gado akai dumha beklo tale hiro buat Perang Sabi malingkan yang nangon izin po tungku si ditiro teladan Nabi ulama lain dum jet nang rawa pesengap rawa tanpa doli bagi kira lepan ro uro dudo wadde sudi uro menghadap ngon potama hanarat glahe ya saidi dalam kitab menangge pegah firman Allah hadis Nabi. Hedung kujun ada sahabat firman hadarat Tuhanku Rabbi segalana duma ibadat yang lebih jak Perang Sabi lafai hadis dan lun baca makna saja lun boh sini
Kepeingat jaga-jaga kadang lupa dumna akhi wahai tengku baget nepam kon lon ragam hana mengkri habalonnya dalam Quran kon hirakan han menene lam Quran kana ayat firman hadarat yang tersuci hadis Nabi pang ule umat belu padat wahai akhi hadis Nabi cita sahih hanarat weh ba prang sabi negeri bulung han puadale cit kata pre syurga tinggi menan medeme jujun kitab firman hadarat Tuhanku Rabbi dangan dengku makna ayat pang ulai ibadat cit perang sabi neblaw gata li Rabbul Karim jannatul naim keyum negeri dum getanya buta yakin urang mukmin raya bagi